Assalamu alaikum. Tez yarıya öz işim başladı. Boş Çapalak Una Pazarı 19 Januar 2025 yıl. Bugün Kaminadan başladık. Biraz kastım. 60'ında olganda. Şunday olgan dengelde. Bugün Kamina. Tez yarıya. Çabuk bu. Şunday olgan dengelde. Aynı kötörgüçleri, artkıları kol menen kötörülөт, алдыңкылары электронный. Так, 496.874 жүрүп койгон. Ичи салондору жакшы. 2003 жылы чыгарылган 25. Баасы 700 000. Номерлер жазып турат. Байлансаңыздар болот. Portorun abalı örtü, öte жақшы, дубль кабина. Бағасы жазылған автоунаалар тартып беребиз. Porter 1 2003 жылы чыгарылган 25 550 000. Porter'in avalı. Spalni жоқ, ескерте кетебиз. Porter'in avalı жақшы. Арты шундай көрүнүштө. Assalamu alaikum. Bağoldu abi. Aynı көтөргүчтөрү электронный. Салондор ортосу жақшы. Bir Porter, bir Una'sı. Çıkarılgan жылы 2001. Байланыш номерлер жазылган. Salon жоқ. Испания. Басыңа жаздас. 700 000. Aynı көтөргүчтөрдү электронный. Bağısı жазылған автоунаалар. Porter görepem. Porter 1 98 çıkarılgan жылы. 480 000. Şunday görünüşte. Aynı көтөргүчтөрү. Электронный. Aynı көтөргүчтөрү электронный. İçki салондору жакшы. Машиненин ээси 400 000 болсо да беребиз дейт. Мына байлансаңыздар болот. Daha bir Porter, bir Una'sı. Çağrılgan жылы 2003 26. Artı bortları öte жаңы. Жаңы кошулуп коюлуп тур. Же жасалган мындай кыргыз номерде албетте. Assalamu alaikum. Салам алейкум, жакшы. Elektro көтөргүчтөр, айнектер, электро көтөргүч. İşleri öte жақшы, ма көрсөңүздөр болот. Баасы канча дейт? 830. Кайсы жакта жүргөн машина? Ошто эле, жаңы койдуңар баркан борттор. Борттор жаңы коюптур. 830 000. Мотор кандай? Коробкалар жакшы элеби? Жакшы Коробка мотор жакшы дейт. Porter 1 автоунаасы. Кыргыз номерде. Номерлерine байлансаңыздар болот. Басын деген аракет жасайлы. Аттын борттун абалы. Сам көтөргүчтөр. Ассаламу алейкум. Канчада атасыз баасын? 600 000 сом. Мына ушул баа Porter ушундай 600 000. Баа болду, канча болду? 530 бербедиңиz.
Bazarınız desin 530 mingге бербептир. Ага байланышсаңыздар келишип берет. Baası жазылбапты. Porter 1 автоунааларынан 2003 кен номерлер жазылган. Порт навалы. Жакшы. Assalamu alaikum. Туган канча дедик баасын? 750 ming. 750 миң сом, 41 миң. 169. Ошончо чыккан ба? Ошондой дегенде. Базар канча кылды? 680 кылды дейт базар. Ошондой Porter. Бир унааларын караганга аракет жасайлы. Porter 1 автоунааларын. Bu satılıyor da. Satıldı mı? 2003. Kaçada da? 800 ton var ya. 800 kem var. Yılı kança 2003 dediniz ha? 2003 20 yıl kelgan. 20 yılı gelgen ba? Atır. Can geldir, 2020 geldir Kırgızistan'a. Salonların önünde. Şuraya dengede. Aynı kotoruşları elektron. Evet, daha bir Porter 1 автоунаасы. 750 миң. 2001. Чарылган жыл 2001. Порт навалы. Arkada sandıkçası var ekan. Yine kotoruşları elektronlu. Spalni daha var. İşleri yaxşı. Kotoruşlar elektronlu. Baası 750 ming. Bu avtounanın жазбаптыр. Yollar o milyonlar alçıdır. Traktör. Porter 1 avtounası da Maraşka var. 97 yılı sarılgan. 500 ming so'm deydi. Байланыш нөмірлері жазылған. Spalni жоқ. Әлбетте бұлар механика азызда білгендейлі. $580 ming so'm. Porter'in bağısı. Porter 1 avtounası. 580 ming. Байланыш нөмірлері жазылған. 97 жылы шығарылған. Нарашка, запаска баллон бар. Çalıp байлансаңыздар болады. Нөмірлерін тарттық. Екінші автоунааға. Сізден бе? Бағасы жазылыпты. 480 мing. 2006 жылы шығарылған. Одна скатка, на? Дөңгөлөгү. Bir дөңгөлөктү, одна скат. İçki salondору. Көрсөңүздөр болот. Эне көтөргүчү электронный. 480 ming deydi. Şu Porter одна скат. Жана ошондой эле 2004-жылы чыгарылган спальный бар. Porter. Бағасы 650 ming.
Байланыш номерлер жазылған. Марашка бар. Артқы көріністері ашындай деңгелді. Багажнигі дағы бар. Бұл жақтан атайын шыққанға багажниктерге нар жаққа удобство бар екен. Ішкі салондары әйнек көтергіші электронный. Спальный жақтары да өте жақсы, іші дағы жақсы. Бағасы 650 мың айтылды. Тартпаймыз ба екен? Тартпаймын. Porter bir hafta olmaz. Sarılan zil 2003 750 bin sol. Porter Maraşka var. Kraskalangan canlı. Tatlı görünüşü. Şundaydan geldi. Salon жақтары әйнек көтергіштері электронный. Цветі соның химическа болған. Жеті келіп тұрады ғой. Бағасы 750 мың. Бағасы жазылбаптыр. Договорная дейді. Porter bir hafta olmaz. Spalni yok. Sena 90 жыл чарга жылы 99 550 мың деп бағасы. Байланыс нөмірлер жазылған. Борт. Осындай хавалы. Орташа жақсы. Ана екен, Bir Porter bir hafta olması. Saması var. Board kötülüğün ağında. Çağrılancılı 2001. Porter kimden? Güzel demez. Yes get kaldı. Kaça da tutla? 650 bin değil. Kemi var deydi. 650 bin. Nomerlerde baylansanız da bulat. 650 bin deydi. 650 bin. İçki havalları ortaça жақсы.